tulo wat. Ai la ue o maua tae au a fua. O au whaipule au mua a mata. O te whaktai atu ona o le whaatala uula whaaloalo o te whaiaisi upu il fono whai tu malo lona lua. A whaapotopotonga le atua Samoa. O se whaaloalo maulunga ina ua whea nei te ngata nei sauninga matango fie. O te fia ofu ina atu mo o ngā lofa, whaawheloa i ailo tau mamalu, mas whaamalo mai ta elo le anganga, i le mamalu wa whanga poto mai nei. O te talutonu, o se whaamoe o tau nuu, o le la aulea o le ola. Ma e lasi sona o ngā awale anga i luma. Ia manu whaifo mai langi, whaamanuianga mo nei maftanga, ma lau te talo, e le ma vai le anga le lei o le tua sitsil ese, e mua au mamuli au i fuafuanga umolo numanai, so i fua ona o Yesu. Whafta. Ta alofa lava. I'm Congresswoman Aumua Amata, and I just wanted to thank you for your kind invitation to speak to the 2nd Annual Samoan Assemblies of God District Council. It's such an honor to be asked to be included in this wonderful event, and I'd like to extend my warmest welcome and heartfelt congratulations to the attendees on what I know will be a fulfilling and productive event. Please know that my thoughts and prayers are with you all, and I wish you much success in all your future endeavors. God bless you. God bless American Samoa. God bless Samoa. God bless America. Thank you.